Bukit Indah is generally very peaceful. Kami tak ramai penjahat. Kalau ada pun, budak-budak yang dia dah modify motor kan, dia kumpul kat sana lah. And tengah malam dia bising, tapi itu bukan jahat. Itu bangang. Okay, saya memang semangat sangat nak buat video ini because recently something very exciting happened to me. I was involved in my first ever town hall bantahan pembinaan. Panas. So what happened was, orang Bukit Indah Ampang, kita mengalami satu kejutan tau. Kita nampak satu signboard cadangan pembinaan. But this signboard something suspicious lah because usually signboard macam ni dia tinggi, dia besar and dia ada banyak details, right? Signboard yang ini pula kecil, banyak details tak lengkap, and then dia macam sembunyi sikit-sikit. So orang Bukit Indah pun ini ada something ni. So they all got together, dia buat petition, ada petition online, ada petition offline. Saya dengar lebih 1,500 email dihantar kepada YB Ultimate dan YB Rodziah. Tapi macam itulah kan. Bila ada problem saja, kita akan message ahli politik. Kalau tak ada, dia orang punya birthday kita hantar message happy birthday pun tak ada. So YB Rodziah pun organise satu town hall and dia buat kat sini, the taman, because we don't have a hall. Tapi okay, dia ada pacak kemah, ada kerusi, ada makanan, minuman, ada sound system. The mic could have been better, I felt. Dia punya EQ off lah sebab masa saya tengok YB Ultimate berucap pun dia macam pandang gitu, bass banyak sangat kan, mid range tak ada, kalau rapping ni tak jadi. And so the town hall was supposed to be untuk dia mendengar bantahan daripada kami and also mendengar penjelasan daripada developer. But surprise, developer tak hadir. Apparently dia kata, tiba-tiba dia ada emergency, tak boleh datang. Excuse me, satu company emergency you tak boleh hantar wakil ke developer ni seorang je actually. Time project pun dia pegang cangkul, dia pandu bulldozer, dia potong ribbon, semua dia buat. Come on lah. So, lepas mendengar penjelasan daripada YB Rodziah, apparently dia check dengan majlis and majlis belum pun terima permohonan untuk buat pembinaan. So, signboard itu siapa yang pacak? Jeng. So YB Rodziah pun kata, okay, in that case we consider ini tak ikut prosedur, turun signboard. Kita pun hidup YB. Okay, so what is this pembangunan and kenapa kami bantah? Okay, dia bercadang nak bina satu quarters polis 20 tingkat. Now, understand, kami tak kata polis tak perlu rumah. Of course not. Tapi jangan bina sini lah. Because look, this is our taman. You see, ada playground, ada jogging track dekat belakang sana, ada ni takraw punya gelanggang. Kita ada kebun community dekat sana. So pagi-pagi ada beramai aunty yang akan guna tempat ni untuk buat exercise, zumba, tai chi. Saya pun ada buat jogging kat sini. And I know ada ramai yang cakap, Douglas, you bantah sebab aunty nak exercise, sebab pelawak gemuk nak jogging. Orang nak bina rumah untuk polis tau. I understand. That's why saya bukan saja bantah, saya juga ada cadangan. Okey, cadangan saya adalah bina quarters polis di Pandan Indah. Okey? No, sebab Bukit Indah tak ramai penjahat. It's true. Dulu kita ada balai polis tau. Tapi dia kena tutup. Kenapa? Tak cukup customer. Pandan Indah lain cerita. No, come on Yang kes gaduh ramai-ramai depan kedai mamak. Dekat mana itu? Was it at Bukit Indah? No, it was at Pandan Indah. Alright, and kes rompakan ragut, gaduh depan petrol station, itu semua Pandan Indah. But okay, to be fair, pernah berlaku sekali dekat jalan ini, high speed police chase. Time tu tengah malam and I think there were 3 or 4 police cars, ada motor juga. Dia kejar satu Volkswagen hitam. At the end, polis berjaya tangkap 2 lelaki and then dalam kereta tu dia jumpa dadah dan juga barang pecah rumah. But come on lah. We all know kalau ada ni Volkswagen hitam yang dalam dia ada dadah dan juga barang pecah rumah, most likely dia dari Pandan Indah.
Bukit Indah is generally very peaceful. Kami tak ramai penjahat. Kalau ada pun, budak yang dia dah modify motor, kan, dia kumpul kat sana lah. And tengah malam dia bising, tapi itu bukan jahat, itu bangang. Right? Mungkin dia tak realise lah yang ramai tak suka bunyi ngang 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 ngang. Tapi itu bukan jahat lah, just tak matang, And I think it's important to say that kami tak bantah for the sake of bantah, you know what I mean? Like, kita tak nak apa jenis pembangunan pun sebab nanti construction lah, kotor lah, habuk. No. Sebab ada juga projek and dia nak bina sekolah agama over there. Tak ada bantahan. It's not even my agama, but it's fine because sekolah itu, kami tahu, adalah untuk servis penduduk yang sedia ada. Right? It's to service the current residents. So that's fine. And you look at the roads, right? You see here. Taman Bukit Indah is a mature development. That means kami dah cukup padat tau. I don't think kita boleh menampung jumlah tambahan penduduk yang ramai. I mean, the traffic is going to be insane because, by the way, kami tak ada access road . So untuk keluar masuk memang jam because kita kena kacau Taman Kosas ataupun kita kena kacau Rasmi Jaya atau kacau Kampung Melayu. Okay, kita boleh juga naik Suka Highway. Yang itu kacau dompet lah. Okay lah, so video ini pun dah terlalu panjang. All I want to say is saya sangat happy that my fellow penduduk di Bukit Indah, we got together and we took action. And so if you're watching this and something similar is happening to you and your taman there, take action lah. Jangan tunggu orang lain solve lah because it's gonna be on you tau. You kena ambil responsibility. Go tell your other penduduk this happening. Harass them. No, seriously. Harass your other penduduk because that's what happened to me. Pada mulanya saya tak tahu pun dia nak bina 20 tingkat punya quarters. Tapi penduduk Bukit Indah kacau saya lah. Time saya jogging dia tahan. Dia tahan saya, Douglas jangan lari. You tahu tak dia nak bina ni, kena pergi bantah. Dan saya punya IG DM, sign the petition Douglas, sign the petition. So I don't know how this is going to go. I think it's going to be a tough and long fight. So we see how lah. And jangan salah faham. Saya tak kata orang Pandan Indah penjahat. Okay, saya cuma kata ramai penjahat suka lepak dekat Pandan Indah lah. Okay, jangan koyak.